Eli, honey. Umun arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaddaan ta dagos iti anak. Kaslang mabutang nga agad. Unay lakit din to'y ubing ken napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang ha. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kaslagyak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dengdengan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunot mo, mangbukol tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko nga ipas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Ilay, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapo la tulungan kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapo la tulungan ti anak kao. Tagasawa kayo. Isungag binadang kay nga raw iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantantang. Sana gapaw tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutin yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat ti nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Ay, tay ko mabaknang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan, adapay idadnan. Kwarintanan, idinto tasika ke itin mo laang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan laang. Tanay, ubing ka iti tawan mau nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Tas ika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkay agparaspas iti tambak. Tani, panagtatalon manan. Manny, Oh, apay ngay may ka dito talon, Eli. tulungan kan. Ay, saanan. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tanay. Diyak kaya't mapanog ka. Kay kayat kundi to'y ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kas jay na day jay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat nang ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayang, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparastas. Kumuyo kay jay ili. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, yan kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ka rin ha. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran eh. Sampay lang nga ita. Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Baya, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan kumatlay jay syudad dagiti daddo maanatang nga inlakom kanyak mani. Kunak man no inlako yon ti pwesto yu ijay, nana? At dapay lang, inrikop ko la iti sumagmamano apulan,
tawan makasangong agbantay. Ngamita ta nakalpasan di anak ko iti panagadal na. Ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay. No kastoy nga dap dito'y laon yun. Talaga saan ang malapdan ti panagbak ng yun, Nana? Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa'y tiaramidak ijay. Kaya asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saan ang tatang? Tagla ba? Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita tana asawanan. Masapol asuruan na ti amin a klase ti trabaho. Takas ta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulak na ti kukuin na. Intan, taaldawon ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito'y talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtali na edak mat ije balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tayo nakmanggad ije syudad. Anya kumangay ti panggudam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anak na tang. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na niya, tinagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan ni Bagyo Ikaw masuknalan di asawam. Wen, tatang. Lepasak ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwesto. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't nagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman nak, Nana Feli. Ay, sige tayo malatiwak biit di tayan ti pwistok felay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli kan ti anak ko. Sige, mama. Ada pa na pataga pa panak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan? Ijerwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige, Manny. Eli, mangan kayon. Kalpasan na,
Agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adi mi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Mani, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, dapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. Sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahan. Agbakasyon ka, oray 2, wano talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Mani? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Mani. Iso apasensya ka lako man, ha? Sikapay laang ti agawid. No kasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karya. Si kagayam ta asawa ni Ile. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ngam ti asawak. Wen nga raw, nadlaw ko mo day ta. Ngam among barawk. Antay ibagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Ganda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati udapay ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawin. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di ka man basta mamatpati iti mangmangagyo, mama. Kaya may sa amuyo mo't nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kini Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala, tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbagati kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasama. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak itilaon yon. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito ibagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Anyat sangitam, Eli. Kwa, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsigpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isongar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalangan,
Sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanya. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga akawin. Adi amanak, Nana Feli. Kahit sapel ako tawan ti kinapud no ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakasta. Tagpadadamat nga awan ti naklod na. Manny, honey. Apay, mamati ka kadi iti indanon daken ka. Awan ka di ti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabiin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Doon! Apay nagbakbakwarda, Ilay? Masikubak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangkat ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiku kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no sino ti talagang ama ti ninawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kanta. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikop ko. Makitam. Inaklon mo mutlang ang tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikop ko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kayat ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpaitan. Kasano kami iti sikop ko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti gastoy nga inararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Oh, si kamat gayam ti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam. Ay ko mapanak ijay ilay. Adda nga min napatag nga si kaswa kita. Kasta ka niya? Anya nga dayta. Jay may papan iti maala day di asawa. Ha? Maala nga. Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa a kooperatiba ijay ilay. Isu nga idipim musay. Adamot kas anaawat na. Naawat ti pamilya anapanawan na. Kasta ka niya? Nagsaya atin nga inana. Ayun, imbag lang nga adda pagbayad may kadagiti utang may idipim musay day di asawa.
Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko op nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibaga ni Nana Pinang kanyak. Adakil ka no tikas, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutat, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang lang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama, ng pampanunutat lang. Ngayon bagla ang makatulong kada tayo, no bilang lang. Ay na, nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laan, manang. Shh! Ang mga nada makangagkan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kunti makaamo amang i-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman at adin ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatak dagsapol iti pang miyembro na. Gaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apa anak karo manan ti uyak yo? Ay na, nga raw na ka. Hindi pa namin sarngal daw. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi ka nasasarungkaran iti manungal daw. Makumikumang iti trabaho. Sana parikod na itanak ko. Ay, wan gayan. Imay ka din ni manang Sandra nang sarungkar kada kayo. Awan mait. Ururayak nga raod. Nga daumay. Uray may sakadakwada nga mawan mait. Anya? Kakapsuta ka na ka. Diyak kabalan nga gluto iti kanak. Di nakmut malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yan ni manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam di naman na mapanunot nga umay nakikitain no kumusta kayo. Alabay, anyo ita tata? Di mo idan pilitin, no di da kaya ti umay. Anya ka matumanang? Awan magam aramidom dito balay nyo. Ano mapa, di mo man lang kumusta ni tata? Ha? Amuyo mo na nakapsutin. Di nakabaalanin tagluto iti kanin na. Kan amuyo mo at nga dasakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajon. Amumat ama kumikumak dito istormi. Awan agbantay no rumwarak. Iso amawatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangken ti ulo na idi saan amaanawang agsigarilyo. Anya? Wan, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman niya ka amatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarong nyo ijayan na. Unay kan, manang. Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang, adan kwarta nga usaro ni tatang. May member tayo iti dayja ko. Ay na, nasaya to kastading ko. Kat, kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie? Indon bigat matlaang Sana bale. Adamat ka datayo dagiti papeles ni tatang. Iso asaanin na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay katuan sige, isaganam nga rodin amin ang mabalinda sa pulan ijay ko. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsuta ka. Kasladya akong kabailan. Di kay kumamat agsaw iti kasta tatang. Ay, abam na Sandra Cantisay. Itaray na kumain sa ospital. Ay, tatang! Ang dari mo adara, itingiwat nyo. Ay, mabit lang. Agayapang iti karuba, ta ipanda kayo di ospital. Awanin. Saan pa yan ang idanon ni tatang di ospital? Ang nabugsatan di anges na. Ay. Talaga sigurong agpatinggala ang gandita tibiyag na. Ay, kanila kay mat nga minun ti amayaw. Bayaw! Ha? Ay, nasaya tayo may kayo. Awanan ni tatang, natayin. Ni tatang, akabwis-bwisit yung una itikabsat ko. Ha?
Awanan ni tatang akanayon yung imutan, ken ungtan no umay di balayo. Jak manamuno niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupusay na, wano maladingitan kayo. Ah, bayaw. Di ka kumamot agsaw iti kasta. Kinapudno na, nasakit tinakim ko kada kayong agasawa. Kaputa ini si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asaw timpang pangagyo kang kuana. Anya? Isong ay tatawanan ni tatang. Sabay ko mata maamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay ngaya pinanawan na kami matan. Tatang. Anya ita manang Sandra. Awanan ni tatang. Tsak maawatan no anya ti kayat asawan ita panagsangit mo. Agsangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at karyak yo. Ultimo makanyi mo tsukin ko na. Natin ko, di ka kumamatag sa iti kas. Oh, mabain kayo amang dagiti tattao. Ang hindi kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugali yo daytan eh. Iso adi kayo kumakundi sangit dita. Gapo ta kas kaila drama. Anya. Ay, Sandra. Adala ko madamagat. Anya day tanana. Manungay ti kas ana itad ti kuop kan ni tatang yaw. Shh! Di kay natagari nana. Ang mga nuad da makangag. Daka na. Ay na. Jakla impagarup akas jay kadakkel ti maitad ti kuop kan kuana. Ay, kasta ka day. Ay, kahit na saya at nga raw. Adda maibayad yaw, kadagiti na utang nyo, idipimbusay ti amayaw. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay, nana? Ngamin, da kami kiniading ko ate si tinangimiyembro idi kini tatang iti kuop. Iso ada kami ti mairanod. Nadamag ko adakkel gayam agata ti na itad ti kuop, anak imimbruan day ti tatang. Kan, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangimiyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang, manang? Ngayon para kanyak, numabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad, kadagiti na utang, idipimusay ni tatang. Kaya may isa, amumat akurang ginaurnong akwarta. Ay, kat makamu kamatan Si Kati ad-adda asao, idi nakamasayag day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Ha? Pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta. Ay na, kamaudyanan na. Napadakil tayo matlangan day store tayo. Uwan nga ron, manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad ti koop. Di ka na tagari ading ko. Ang mga nada makangagkan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, di ti lugar tayo. Datayon ti mako na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorchase na. Itikas na, maayayo met dagiti umay gumatang. Gaputan na puno da ito istorta. Uwan, manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay da Sandra kente si iti kwarta kada kaya. Ay na, saan nga rod nana? Ngam, ayos lang? Ay, oo, nayan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad, uray manula kuma. Imbagla pang nayon nyo mat nga ibayad kadagiti na utang yaw. Kuma, ang mawan mat. Anya nga itinangar-aramatan da. Nadyak agbidot. Isuday dyan ti inusarda ng padakkel iti istorda. Kitaan nyo, kilat adi makkel. Ken may sa imaduti lako da. Anya? Kanadamag ko ang nagpuunan kanon ni Bayaw Peter ti daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso ang masigurado pagpuunan da ngagtarakan iti baboy di daduma. Ay, pakawanam. Una yun da Sandra Kentese. Apay,
Di da nga ta mapanunot, adakas tagbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da nga ramid iti kasjay. Ni, apay dagito la ako nga ingkabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Ay, kwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako? Anya, Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumatang. nagsayangan, sapay nagadum. Anya nga rod nga eh. Nasaysayat nga ibulungan ah. Narigatan. Ang mga numakabasol tayo pa eh. Nagdakil alugi daytoy. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Sana kas itisigod nga agsasaruno. Huwin nga rod amanang. Kunaklano siyak ti makadkadlaw. Oray mat kayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilakot na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad ganti masabat ko, bayaw Peter. Ha? Wen, Nagapuak iji bangkag. kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? Dahil nga rin ti parikot ko ito bayaw. Apay ngay? Kanayon kumot nga isprayan di mulak kontra itig guys. Ngam, no kaano nga umadan iti panagapit ko. Adumot tentikin ng tiggas. Ha? Panagkuna, kaslad, adu jikin ng tiggas ngam ti maapit ka. Dakkel na pan nakalogi da ito'y bayaw. Sapay nangina tinatang ita. Hanggang awan sa mo ti maapit. Anya ngay nga rod bayaw? Talaga akas ti garden. Numaminsan, tsamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano dayto yan? Apay akas timotin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti burias. Kilaat matin ang maininot da amatay. Huwin nga rod amanang. Ngam, ayos lang. Ado pa'y mat kwarta tayo. Gumatang tayo tuman iti sa balya baboy yun ah. Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati nga igam ko. Anya? Ay, nagigidan matan dayto amalas. Nabangkrap dayto istor. Gaputapulos matan nga awan umay gumatang. Ita, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot damot na matmatay. Huwin nga rod amanang. Apay nga tan. Anya, dayto lang. Duang asa ko tinaapit iti imulam anatang. Huwag bakit? Pasensya na. Nalawang ang peso di bangkag ko inigas mo ti mulak. Anya, Kanayon mo ti pa nag-spray. Ngam isulat ta. ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo. Anya nga ron nga bakit? Ikararag tayo asapay ko tay talada ito eh. Saan ko man na maulit? Kasano tayo ngay? Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo. Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo, iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da kamutan dito kusina ang nakaul ulimat. Rabiin, ada ka pala dito eh. Ha? Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas to iti mapaspasamak kada tayo. Gaputa inaguman tayo di kwarta day di tatang. Ah, Naamiris ko apod na di imbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. day tamat la tinapan iti panunot ko bakit? Imbis ko mga itulong tayo day dya kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Hanggang saan? Tayo naguman tayo. Business asaan apulos ang nagklik. Anya ngay nga ron. Da tayo tinagbidot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti tarakan tayo. Nabangkrap ti store. Awan nagmamayan ti mulak. Umdas siguro dahito tap na makaamiris tayo. Wan lakay. Leksyon daytoy kada tayo. Anya. Mamati ka itan kanyak. Sandra. Wana na. Pakawanan na ko ma.
Gaputadyak pulos inkan kano dagiti pamagbagayo iti kanya. Pakawanandak nana. Ay na, saan la siya ti pagkidawam iti pamakawan? Nilaunay John akabsatyaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabainak. Kadwaet ni mama ama pa ni hospital. Isa masapol ang mapanak ijay. Dakila tabi malasiw iti kalsada kat madungpar kong tipreno. Nadungpar ko yitaw. Anya ti aramidag. Dakila parikot da iti. Panagkunag. Awan ti nakakita kanyak. Pagandarik matlang ti ko tsikit pumanaw ko nito eh. Makaamulitan. Apay nga ita ka lang asumangpat. Warren, anak ko. Kasarsarita ka, Warren. Apay nga ita ka lang asumangpat. Itay ka pa nga or-orayan. Kuha. Pasensya kayo, mama. Langam ti madantanakan. Apay ka di. Awan day ti mama. Di ulatan ni kaskaso ti madmadlaw yung kanyak. At ka di parikot, Warren. Awan, mama. Amok no at pagparparikotam, anak ko. Sungag pudno ka kanyak no anyaman dayta. Awan day ti mama. Anya ko mga iti pagparikotak. Sigurado ka. Wen, mama. Masigurado nga awan pagparparikotak. Alala, kumpet kayo kanyak, tas si bayan kayo ang mapanitilugan. Mapan tayo iji ospital, itamat laing. Divina! Divina, nakaw! Oh, apay ka di, tatang. Agap apura kayo, mat. Apay ka di. Di ka kumamakmakla at aanak ko. Apay ka di, tatang. Ni rinanting asawa na disgrasya at daitan ni Jay Murgeti Hospital. Anya? Natayon ni rinanting asawa manak ko. Sana pudno natahin ti asawa, tatang. Sana natay ti asawa. Itay ka pa'y apumanagna, Warren, anak ko. Alusiisan ka. Apay ka di. Mama. Madlaw amatanakan ka. Apay ka di. Malaagawitan. Nalpas na kun at chinek up ti doktor ko. Urayin dakbit, mama. Papanam ka di, anak ko. At dalabit pa panak, mama. Urayin dakbit dito yung labi ti hospital. At daitan ti bangkay ti asawa manak ko. Diyos ko. Nakaluban lang ang iti puraw nga ulas ti asawa. Patib kerem ti pakinakam mo, Divina. Di ka kumapailoyos iti liday amarikrik-nam. Renan ti asawa. Divina, anak. Anya ka din dayto, anapasamakan ka. Nagsakit ti pupusay mo. Apay ang pinanawan nagmatan. Kasano akitan. Sigun ka tagiti pulis ang nag-imbestigar. Na hit and run ti asam. Dinong parda. Pinanawan ti nakadungpar kang kuana. Diyos ko. Awanan konsensya ti nakadungpar kang nirenantay. Sa naglakit ti apitan. Diyan na dungpar ko alalaki tin sangpet da itay iji ospital.
dead on arrival. Kat indiretso dali ti morgue. Nagunag ti pampanunutam, Warren. Ti panagmanehom ti intunaram. Ang mga numadisgrasya ta, anak ko. Ha? Uwan, mama. Itay pa'y ang nagatayo ti nakaiturungan ti matang. Agtantanamitim ka. Kaslada kasarsaritam. Ha? Didaklat ako man ikaskaso, mama. Ingka maturog hindi wina. Haginanakan ni Jesse Lidyaw. Amok ka na banog ka nagmalmalaman ako. Diyak pa'y agtuglap, tatang. Kaya't ko tagtalinad dito'y abay tilungon ti asawa. Maawatan ka. Agamnas ka nga ginanaka ba? Nagbasit ti ipapaunag mo at araon. Awan ganas ko amangan, tatang. Ang agsakit kun agkapsot ka no di ka mga anak. Ado kami met nga agsisinublat amang bantay iti bangkay ti asawa. Agluluha ka man ang anak ko. Nakakaasi ti asawa. Nawit kami pala nagkalaysa. Ado nagiti arapan mi ado. Divina. Masikugan. Kat di nan makita ti panagpasngay ko. Anak ko. Nakakaasing to ti anak ko. Kaputa di nan makita ti amana. Agyaman at itidetang impormasyon. Dakkal tinaitulong mo kanya. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Warren? Nagbayag kayo nagsarsarita. May sa pagayam, mama. Adalang napatag ngayon paramid ko kankwana. Kasta ka di. Ma, rumarak bihit. Oh, papanam. Saan ka kadi ama pa ni opisinam ita? Ada napatag nga ramidak, mama. Diyak pala makastrak iti opisina ang pagpapayak. Mas daawak itar aramidam ita, Warren. Saan ka makaid na? Madlaw iti matam anapuyatan ka. Mama, Di kan samatan maturog anak ko. Anya ka di atalaga ti mapaspasamakan ka. naimbag nga oras mo, kapsat. Naimbag nga oras mo, Mat. Sino ka kadi? Kwa. May sa pagayam. Umayak makipagladingit. Gapoy tinapasama kiti asawa. Siyak ni Warren. Siyakmat ni Divina. Agam-amo kayo kadikin ni Renante nga asawa. Kwa. Uwen. Agam amo kami. At tuyak tap numang tedak ititulong kada kayo. Atoy. Awatan ko man. Agyaman na, Warren. No kasapulam tupay titulong ko. Di ka bumdeng nga masidig kanya. Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Nakasaganak at tumulong kan ka. Divina. At alaman tirabi asim magpat ka, Warren. Nabarbarta ka pa eh. Sa dino tinagkapuam. Di na lang, mama. Italaan nagbartag ka, Warren. Saan mo ba't nga aramitan day taasikon? Makonkonsensya. Mama. Anya ti pakakonsensya am ako na am. Ibaga kong paiso, mama. Nakapataya ka di tao. Anya ka tinday tangay magbaga manak ko. Agpaiso, mama. Nakatong para kiti lalaki.
pinanawak tinadumpar ko. Anya, Diya kaya ti may balod, mama. Iso nga aramidag ti amin. Tapno matulungak lang ti asawa. Tinatay ang nadumpar ko. anya. Nagapuag iti lamayan. Kaya nagpamarangak nga mamok ni Renante. Ti tao ang nadumpar ko. Warren, Uwan, mama. Masikog pa'y gayam di asawa na. Iso, naginumak ma. Makonsensya aglaw na eh. Katilangan pa ng tulong ko. Tiyan mo ka pamaspusan. Tapno makabayad na. Iti nagbasulak. Asino jay lalaki ang nangyawat kang kaititulong idirabi anak ko. Amam muna ka nun ni Renante, tatang. Kasta ka day. Uwan, tatang. Dakil agatad dinyawat na kanya. Langa na tibak nang. Ang italang ang makitak day atao. Uray siya, tatang. Itala ang makamakitak ni Warren. Waren gayam tinagan na. Divina, Si kamat gayam, Warren. Anya ter aramidam dito Campo Santo. nakita ka ngagmaymay sa ditoy. Iso nga masidega. Warren. Nagawid ng dagiti may nakitabon. Si kalangan tinabati dito Campo Santo. Diyak pa'y kaya tiagawid ijabalay mi. Awan mat lang ang tisang patak nga asawa. Divina, Nagsakit ti ipupusay ti asawa, Warren. Demonyo dyan nakadumpar kan kuwana. oh, Si bibiyag payla dito irabaw ti daga. Maurok-uraman ti kararwana. Awan konsensya na. Taintarayan na ti inaramid na iti asawa. Divina, niwarin jay nang itulod kang ka dito'y balay anak ko. Wantan, nasingpat ni Warren. Palpalaganan na tirik na. Divina, Aging gaita. Nasakit pa ila tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti asawa. maawatan ka, Divina anak ko. Kasano kami tungata itipas na ikong anak ko, tatang. Di ka unay agdandanag, anak. Adaak pa'y mula nga, ma'am. Di ka baybayan. Napigsaak pa'y mula nga tumulong kang ka. Tatang, Kunasam ti danag mo. Ang mga nod adama pektaran ti sikog mo. tatang. Pagkalmaem ti riknam. Nasken nga klunen tayon. Nga awanen day dirinante. Ti masakbayan niyo nga agina ti panunutem ita. Naimbag nga oras mo, Divina. Warren, anya ter aramidam dito balay. Sabong parakan ka. Apay kanak iti sabong. Di mo kumaikan iti sabali akay papanangti panangted ko kan kay ti sabong. Kayat ko lang ti makisiningad kan ka. Warren, Awatem ko mati sabong. Bareng dayta sabong ti mangep iti saem amarikrik nam. agyaman na, Warren. masansan ka arumwar, Warren. Sa dino ti papapanam. Iti balay da Divina, mama. Anya ti pangpanggapam nga aramitan, Warren. Apay, akanayon kamapan iti balay da Divina. Sungbatan nak anak ko. Anya ti planom nga aramitan.
Kaya't ko tiagdaton kini Divina, Mama. Anya, agdaton ka kini Divina? Wan, Mama. Adda na unag rason. Tapno aramidok da ito. Warren, Makonkonsensya kiti naramid ko, Mama. Masikog ni Divina. Kat masapol na tikat ako na inay. agpampanunot ka kadi Warren. Agdaton ka iti may sabalo. Saan kumamat anabalo ni Divina? No saan agapo kanya? Warren, anak ko. Nudyak ko maintarayan iditi asawa na idinadumpar ko. Nalabit as si bibiyag pa ita. No intaray ko kumaadagos iti ospital. Warren, Gaputa nagbutengak, intaraya. Kat naglimengak. Gaputa jak kayat ti mabalod, Mama. Ar-aramidek da ito. Tapno matulungak ni Divina. Tungpal asid sidiren nak ti konsensya. No baybay ak nga agrigat ni Divina. Masansan meten nga umay dito balay ni Warren, anak ka. Wan tatang, kinapod nun ha. Aw-awisan nakarumwar kami ita. Ha? Agdat-daton kadi kang kaniwaren. Awan pa'y matimbagbaga na tatang. Nalabit ang makigaygayam lang kanya. Sabalit agparparik na kanya kanak. Agkurso na dalakit di kang kaniwaren. Imposible ang mapasamak dayta, tatang. Amo na ang may saak abalo. Kan masikugat. Unan niya. Baro ni Warren. Iso nga imposible nga agdaton kanya. Pagayam laeng ti pangibilbilang kenkwana, tatang. Ne, at nagsardeng alugan di tabato kanak. Nalabit ni Warren daytan. Ni, iso nga agpayson tatang. Mabiit laeng tasabta. Warren, di ka kadi mabain ang masikog ti kadwam amangan iti dayto a restaurant? Anya kumangit ipagbaynak, Divina. Aping aramidam kanyak ti kastoy. Nagsingpat ka kanyak. Sana ko nagpalpalikaw pa, Divina. Agayatakan ka. Anya, agayat ka kanya. Juan Divina. Ay-ayatan ka. Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga ama ti sikog mo. Di na kumarabakan iti kastawaran. Kasla imposible day tangay bagbagam. Sana ka mangrabrabak. Napudnuakan ka, Divina. Makabulan pa'y lang ang manipod na itabon day direnanting asawa. Kandandanin ti panagpasngay ko. Sana parekot kanyak dayta. Sana dati ti makalapod iti napudno a panagayat ko. Kayat ko ti tumulong. Kanjak kayat nga agrigat ka. Anya, Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga asawam. Di mo ko mapanunutin. Aluklukwen ka lang. di mo ko mapagulbudan ti bagim, Warren. Patyak adi mo ay ayatan ni Divina. Kaya't mula ang amay lisi ka iti nakabasulam. Talaga ajak ay ayaten. Asi ti marikriknak ng kuwana. Ngam amok ang masursuro ti agayat, Mama. Nasimpat ni Divina. Diyak kayat nga agrigat gapu iti basol ko iti asawa na. Warren, Kayat ko nga'y kalaysa ni Divina, Mama. anya, Tay dati agpaiso. Kayat ko nga'y kalaysa itan. kat sinong batan na ka din, tidat-daton mo nga ayat kan ko na. Saan pa, Mama? Ngam patsyak nga danamnamak. Di kanto nga tagbabawi iti dayto nga ramitem, Warren. Saan to apulos, Mama? Dahito yan ti pangadyan ko. Hala, at dalatakan ka ti desisyon, anak ko. Jakmat maitad ti pagragsakam. Agyamanak tamaawatan dak, Mama. Kanya nga ron ti plano mita, Divina, anak ka. hijak pa'y amo, tatang. Ay, tingi-tingam anay bagtirik namak.
Sana siya tagdesisyon para kang kano di si kamat laeng anak ko ta si katimasiknan. Tatang, No, para kanyak. Kaya't kuniwarin ta nasingpag. Sana nagbalin alapad ti kasasaad mo. Inaklon na ti amin para kang ka. saan nga taa pa kay baba inak dayto nga aramida, tatang? Oh, anya kumangay ti pakay babainam. Kasapulang matyagragsak. Di mulat ta di kaskasaw ti baga dagiti tao. Nangroon na dagiti marites. Tatang, Agpanunot ka na imbag anak. Saan mo apakay babainan? No anyaman ti desisyon mo. ikanak kumapay iti panawan nga agpanunot, Warren. Diyak pa'y masungbatan ti ayat nga idatdaton mo ita. Nakasagana nga guray divina. Kayat ko pa'y nga ipasngay ti anak ko. Diyak kayat tagdarasudos. Nang runakit nabiit pa'y anatay day di asawak. Mawatak divina. Agyaman nak, numaawatan nak. Ni, anyat mapaspasamakan ka divina. Kailangan asim makiti tiyan ko. Agan akakson. Sige, sige. Kumpad ka kanya. Itaray ka iji ospital. Babae timpas ngay mo, divina. Nagpintas ang maladaga. Agyaman nak, iti pa nang itaray mo kanyak dito ospital. Warren, Awan di rin ba nga pagyamanan? Nabayadak matanda kiti kasapulam dito ospital. anya, Di mon pagparikutan dagiti babayadam dito ospital, divina. Siya kung ti makam mo. kababainan kan ka, Warren. Saan mo a responsibilidad? Di mon pananutin dayta. Para kada kayo iti anak mo ti aramida. Warren, Ala, aginanakan. Tapno daras nga agsubli ti pigsam. Napanangarod ni Warren ngayon akaw. Awan mataan dito ospital. at dabiit na panan na tatang. Agsublimat na adagos dito ospital. Nagsingputan da kay abaraw. Dakil pa iti may tultulong na kang ka. Tatang, Ay, what? Kumusta nga tirik naman akaw? maya tatang, napigsa akon. Kabaila akong tagawid. Ay, nasaya at ngaron no kasta. Anan, kita man ti apukok. Ay na, karopro pa na dirinante ito'y anak mo. Wen nga ron tatang. Nagpintas ti apukok. Na, Nangagti anak ko ti bagbagayo tatang. wan nga ron anak ko. Simong ba't ti apukok? Kalpasan ti pa nagpasngay ko. Itakalamanan ang nagpakita, Warren. Pakawanan na, Divina. Aping agkid daw kay ti pamakawan. Awan matbasol mo kanya. Sakit di ate rumbang nga agyaman kan ka. Dakkel ti pasol ko kan ka. Sigurado at dinak mapakawan. No ibagakan ka di paiso. Diyak maawatan, Warren. Awan matamok ang nakabasulam kanya. Ay, awatan dito ang kwarta, Divina. Oh, Nagado ang kwarta dita. wen Divina. Kukuha mo dito ang kwarta. Mabalin mo ang pagpuunan iti negosyo para iti masakbayan niyo iti anak mo. Anya, Pangasim. Awatan mo ti kwarta. Kasapulan niyo nga aginada iti ang kwarta. sigurado ka nga itad mo kanya dayta ang kwarta, Warren. Sigurado ak. Kasapulan niyo dahi tanga gina. Awatan. Agyaman na, Warren. Nagsingpat ka kanya. Ita, nalagaan ti baro kung nga umadayo kada kayo.
Umadayo ka kada kani. Anya ti kayat mo asawan. Nasken abayadak itilinteg tinagbasulak. Gapo tadjakon kabailan ti panang sidir kanyak ti konsensya. Waren, di ka maawatan. Anyat nagbasulam itilintag. Kinapudno na. Siyak tinakadungpar iti daydirinante nga asawa. Anya, Tatatak paiso. Nagbuti nga hindi ang mabalod. Ngamita, nakasagana akon. Babayan dahi nga ramidek. May kani ti hostisya ti pan nakatay dahi dirinante nga asawang. anya. Pakawanan na kumadivina. Agparinto mga kitisawanam. Dakal ti basol ko kada kayo. Agpakpakaasya. Pagawanan na kuma. Pagbababawiyak day tiyan naramit ko iti asawam. Nakasagana akon. Lanyaman ti pangedeng mo ita, Divi. Nakabalo da dayjay awarin anak ko. Wan tatang. Laging itak. Nga masapul nga ikaroon na tinagbasulan niya. Mawatan ka, timakunak anak ko. Di ka kumaagimula iti sakit tinakam. Tasi kamot laeng ti marigatan. Nas naban ti panagkid daw na iti pamakawan. Iso ang pinakawan ko. Ngam laging itak. Masapul ang maikan hostisya. Ipan nakatay ti asawa. Manang Grace, inta pa'y mga niti restaurant sa Tagawid. Ay, sige Aida. Mabisinak mo na naggapo iti opisina ka. Ay, wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan manang. Iso amangan tan diti plaza. Tano sumangpot tayo di balay, agluto tapay laan. Wen nga rod. Ala, inta mga anon. Tasyak mo't titaya ita. In libre nak ngamin idi na minsan nga aldaw ket. O sige manang. Naimas ti putahe nga in-order mo, manang. Magustong ka day, ading? Wen manang, into nagsweldo ak. Umay tantumanan dito eh. Wala. Sikalat tati makamu. Mga madam, mabaleng ti agkanta. Ha? Agkanta tatangdanan dak. Uray inapulaan kan sidaan. Mabalinain. Ay, sana dito di pagkantaam, Manang, kaasimot, di mo papanawan. Ala, di mula mo, Aida. Amangan no, mang limli mula ang daytoy. Amangan no, pang pamarang laeng. Nga, adakurkurang na. Anyat nagan mo? Marlene, Miss Ganda. Siyak ni Marlene. Ala, agtugaw ka nga ron. Agsasango tayo amangan, Marlene. Ay, wow! Thank you, Miss Ganda. Aida. Ala, Aida. Baka nang taman ng takaasimot. Marlene, dito ka laang, wen? Tay nakagorder iti ka na mo, wen? O sige, Miss Ganda. Thank you very much. Madam nga napipintas. Thank you itikinan ko You're welcome. Agawid kan, wen? Tagawid kami matan. Igyaw na kita imatyaw. Tasyak timang bitbait. Itulot kayon iti pagluganan yaw. Ay, saanan? Kabailan mi nga imutin, dagiti awit mi. Saanen siya kon? Bye-bye amlatan, manang. Ay, atay tan ti taxi. Para! Ala, uwi kan, Aida. Panawa mo tayo ta, babae. Sige, mapantayaw. Apay alimugan ka. Bumaba ka. Itulot kayo nga rod.
Sige, Mr. Driver, larga mapantayaw. Ay da, pababaan da ito ya tao. Bay, ano kaya't nati sumurot manang? Di mo puwersaan na pababaan no di na kayat. Tamang ano agaramit iti sana na sayaat. Wow! Nagmayat dito nagpintas sa balay. Ay da, mabut-buto nga. Santa nga am-am mo day ta ang babae. Amang ano, dadaga sa panggap na day ta. Amang ano, aging babagtitlaan. Ngam kinapudno na agsisiim, ititakawin na. Saan, manang? Di ka kadi madanagan. Madlaw mo taging babagtit kan saan. Pagawidom nga ro dun Tamang ano, sapsapulan ng dagiti dadakkel na. Nakasaritak ito ni Marlene, manang. Agkatang-katang ka no iti pagturturugan na. Kan makasumbat matitilimpyo no agdamag ka. Iso na laang takas la ubing-ubing ti panunot na. Dito yakon nga agnaad-an niya, mga madam. Diyak kayaten ti maturog iti igit ti kalsada. Naglamin ichay. Sige Marlene. Welcome ka dito balay no kaya't mo taag na dito wan. Basta jay kunakan ka Di ka agsuksukir wan. No nya ti ibagami iti kapsat ko. Agtungpal ka, ha? Wen, mga madam. Manang kunam ka na kami Wen, manang. Agyamanak, takayat dak nga agnaad dito Amok ti agluto. Agdalusak pay kan aglaba. Uredi dak swildwanan, tanasingpet kayo, mate. Okay nga Rod. Basta agsingsingpet ka, wan? Wen, manang. Marlene, rumwar kami na. Mapan kami nagtrabaho ka ni Manang Grace. Agtrabaho kayaw? Wan, mangopisina kami ka ni Manang ko. Rumwarak, mate. Tainak mo agtrabaho. Agbati kan dito balay. Tapno adagbantay dito, wan? Ay, saan nga agbati ni Marlene dito Nang runa tagmaymay sa Aida. Mga noon niya, din ti kuditin na dito Inak mo agtrabaho, O sige, basta ganad kay tiruruan mo, wan? Wen, manang. Basta itulod kayo pa iji trabaho yaw. Sakto mapan agtrabahon. Manang Aida, adda akon. Ni, nagsapakan Marlene? Sa anak pa yan na-dismiss? Agurayak di tiruar, manang Aida. Nga lang nga Rod, umunag ka. Adda tugaw di taunag. Dito'y unag ti pagurayam. Tasatan to dagasin ni Manang Grace no madamdama iti opisina da. Ato itin reseta man ng ti doktor nga agas ni Marlene, Aida. Ay, agyaman nakmanang. Gatanga kinton bigat. Masapol nga agtultuloy ti panagagas na. Tapno agtultuloy yan ti panagimbag na. Wena? Ato iti kwarta. Nayunam to inton agkurang. Agyaman nakmanang. Talaga anaya si dagmumatan tiriknam ka ni Marlene anya. Ay, masyanak mo't ngamin ken kuhana. Ti amok ngamin ididamo, kat agpampamarang laang agbagtit. Apaman nga gimbag ni Marlene. Itulod tanto ni Jibalayda manang. Katwa na, tadamot pamilya na ang mga sikasukan kuhana. Narigat mo't no agnanayon iti puderta. Taamangan no kailiw mo't ten dagiti kapamilya na. Papanantayo, manang. Mapantayo ijay balayo, Marlene. Didak kayatan? Papanawon da ko? Marlene, kasapulan da ka ti pamilya. Sigurado, kailiw da kan ijay balayo. Di kag sangit Marlene. Apay, di ka mailiw iti pamilyam? Mailiwak da kayo ba't di kailiw ko, manang? Marlene, sana bale. Pasyaran da ka inton adawayami kan ni Manang mo Aida, okay? Adayo ka di pa iti balayo dito, Marlene? Asidegan, di tanay,
Di tabatok tidakkel akayo. Oh, okay. Manong, para dito yan. Naimbag nga oras yo, tata. Da kayo ka diti ama ni Marlene? Wait, abay. Ay, umay mi ituludan diti balayo. Nakita mi nga min isi plaza nga agkatang-katang. Iso at tinulungan mi. Kat bayat ti kada na iti puder mi, pinaagasan mi, tata. Iso nga datum tumaran na nga agas na. Ha? Ken tata, ipalagip yu kumati agas na Tapno saan nga agliway nga agtumar iti agas na. Ay, pumanaw tumanan day ta, agsursur tumanan. Tilan tumanan pakiturturugan nan. Ha? Si Gabarlen, saan manan atila papapanama? Sumanursur kan tumanan. Tila sirsirkam tuman abalayag. Tatang. He! Nagaw-awid ka may lang aming. Awan mo't lamay tultulong mo dito balay. Agdalos ka! Agluto ka! Padasin ti rumor ta makaraman ka kanya. Manang. Panagkunak. Saan a welcome ni Marlene dito'y balayda? Wen nga rod ayda. Kanayon nga agungot ni tatang ko. Kanayon nakpay abauten Iso nga itartarayak. Di ka nga minagsuksukir Marlene. Sa amot, nasing putak mo, manang. Ay, kasano nga rod, manang? Alama pan kami na Marlene. Di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, ha? Ken agsingsingput ka. Di kan rumrumwar. Agtali na id ka laeng dito'y balayo. Wen? Rumwarak, ano agungot ni tatang ko? Itarayak Hay! Kunakla na awanan ti paka-estresa. Ngam addamanan paka-estresa. Oo na yan! Ay, tangay saan a welcome ni Marlene dito'y. Isublitan iti balay, manang. Wan manang, kayat ko. Di bali ta ilutwang kayo mat. Ilaba ang kayo itibado yaw. Sige. Ala, agsubli tayo nga roden iti balay. Aday ta. Naikabil ko amin ang akawas ni Marlene dito dakilabag. Alain nyo tibado na. Ampunan nyo ni Marlene, madam. Talaga ka di asan nyo akailiw ti anak yo, tata? Kasano ang kailiw ko? Day talag papaanawat ti amuna day tanga aramidain. Saan lang aruda na makatultulong dito balay? Ngam natangken pa ilat yung ulo na. Ha? O sige, ikuyog mi nga rodan ti anak yo iti balay mi, tata. Ay na, may mayat no saan nga agnaed ni Marlene dita. Ta nakakaasila ang ti pampamayan dagiti agasawa ken kuana. Ha? Anyat ka ti asawa nana? Nauyong ti agsyuman ken ni Marlene a babae. Kanayon na apapanawon ni Marlene. Iswa nakaran betag ti ama ni Marlene. Napatpatugan ti maikadwa nga asawa nangam ti mismo nga anak na. Anya? Wait, madam. Agpaiso amin nga ibabagak. Uray agdamag kayaw, iti daduma akaaruba mi ditoy, madam. Nana, ayan ka di tipod no nga ina ni Marlene. Nabayagan na nagsinada, iti amana. Kadamag ko nga, adan sa kanaw, ijay abraw. Diya ka mo no agpaisaw. Basta, day tamutan, nga ngam kunada, adamot kanon sa sabalay, apamilyana. Anya? Iswa na saya at maita, adda kayo amang tultulong kan ni Marlene. Taka sila ang nagsubli di tabalayda. Parigatin dalaang iti ungay ken kabed no pagawidin yumanay. Anya? Nana, sigud ka di akas jay ni Marlene? Ay saan? Sala nagkas jay, idi pinanawan, tinubyo na. Nangasawa ngamin, iti sabali, tinubyo na.
Siyempre, nasakitan iti husto. Aging gana nagbalinan na kasjay. Kastagayam nana. Wine, iswa patsag maagasan pa'y laeng mait ni Marlene. Now, laki di at agtultuloy ti panang paagas yukin kwa na, madam. Mangantayon, Manang Aida, Manang Grace. Nakagao akon, aw. Wow, talaga ang nalaing kan nga agluto Marlene. Wen nga rod, nagagat pa nga ginaw ka nagdalos dito balay. Maburi nga men no awan aramidak, Manang. Isu atulungan kayo. Ala. Basta itultuloy mo ti agtumar iti agas mo, wen? Nakababainan kada kayo. Adun tinagastos yo iti agas ko. Agyaman na kada kayo. Marlene, ti panagimbag mo ti panunutom, Iswa di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, wen? Tapno agtultulo yan, ti panagimbag mo. Wen, Manang. Mare, tulungan na ka ba niya? Bug na di bakit ko kaputula lakaya nga miso. Anya? Una parte mare. Medyo tinanog-tanog na nga raw. Anya, kaya mau, agpatulong ta iti barangay. Saan mare? Ay, kasano nga agnakam, no di mo idaraw, iti kasya nga aramidin na kin ka, si kaki din alalaki ti bugbugan na. Ay, itik unay na asawa. Ay, naapaw, pare. Isinab nga minayin, kita man, mairamraman pa'y akabkabilin na ni Marlene, no kasya nga agapa kayaw nga gasawa. Ay, mare. Apay, asino tinapat patagkin ka, pare. Jay asawam amang kabkabil ken ka. Wanaw, jay anak mau amang ipatpatagkin ka. Kabailan ti konsensyam ti mayadayaw iti anak mau. Gapo iti kasjay nga asawam anag madimo gayam ti ugali na. Mare. Isu nga isinam kitday jay babae. Tapno makadamnam mutan ti anak mau. Ang runa ka at pagdaldalanan nan ita, ti anak mau, iso akas jay. Ay, dakabayla na sinahan asawak, mare. Ngamin, ay, itik una. Anya! Ita, tanaimbagkan, Marlene. Kayat mo ka diti ag-eskwela? Ha? Awan pagadal ko, Manang. Da kami iti kabsat ko timang paadalkin ka. Kababain, Manang. Di ka nagbabain. Ta saan ka nasabsabali ka da kami? Kasla kabsat dakan. Kamang dakan ti pamilyami. Amumot nga ulila kamin adamang iti kabsat ko. Kasken ka, awan mo't dagiti dadakkel mo iti sidong mo. So nga, awan ti sabali nga agsisinaranay no saan ada tayo. Nagsisingpot kayo nga agkapsat, Manang Grace. Napatag kayo matan kanya. Imbilang kayo nakapsat ko, Manang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Happy graduation, Marlene! Congratulations! Happy graduation, Marlene. Agyaman ak unay kada kayo, Manang. Ipatpatag kayo unay. Ipatpatag da kamat, Marlene. Katlalay nga nag-take iti board exam, ha? Tapno makatrabaho kanton. Manang Grace, Manang Aida, mabalin ka diti agpakada kada kayo? Kaya't kukumaasarong karan ti amak. Ay, katwan na. Awan problema. Nasaya at kit di, tapno makumustam mo ti amam. When Marlene, ita taad dan trabaho, adaken ka nga agdesisyon. No, kayat mon ti agawid. Ta kayat mo mo't amakadin na ti amam. Saan da kalapdan, ading ko? Sino da ita? Siyak, tatang. Kumusta kayon? Apay di dakon mabigbig? Marlene. Ay na, anak ko. Agyaman ak talaga with ka.
Sana ko na makakita anak ko. Basit lang ang alawag ti makit-kita. Tanaapiktaran ti panagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat asino ti kadwayo dito'y balay? Wala. Magbaybay sa tanabayagan na pinanawan na ni asawa. Anya? Sika ngayon ako. Kumusta kan? Nadamag ko na imbagan nga kanon anak ko. Wen, tatang. Agyaman tayo iti Diyos. Ta isutin ang paimbag kanya. Ada tattao nga inaramat na nga instrumento. Tapno maagasan na, tatang. Anak ko, pagawalan ako ma. Lujak na iparik na ti pamatig ko ngayon kahit ikan labas. Bumawi ako na lang. Sabi ko, mapagawan na anak ko. Wen, tatang. Mapakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay nga amak. Kat ikuyog kayon iti panagsublik iti syudad. Tadi kay kayat apanawan dito, tatang. Awan problema iti dayta. Welcome kayo dito'y balay. Pag naedem ti amam dito'y balay. Wen Marlene, nasaysaya at matlaang na makadannam ti amam, takaasimat. Di kay mat ngamin kabailan apanawan manang Aida, manang Grace. Jak kabailan ti mayadayo kada kayo. Tanapatag kayon iti biag ko, manang. Kasta kami mutken ka, Marlene. Iso nasaya at mat tain kuyog mong ti amam dito'y balay. Tapno ada mga sikasukan ko ana. Kan tapno na anayan ti kinaragsak mo. Tama ka din namanen ti patpatgam unay nga amam. Wen, manang. Kat agyamanak manan kada kayo.